Maloi lau mali e ho e ki merere e tonga ko toa pe whiawhia ke talitani le ki mo tolu. Ki o mo uni o ngongo mo le te o tonga uluan ki mo i waka ma fo ki televisione tonga ki he ho wani. Magai ko ki ngahi ulu i o ngongo. Ia i whafofua ke mahina e tolu ka hoko e honge vai a tongani. Ma tuunga me si e uha ko tō ke funga e whanua whatatau ke amalisi ngā mahini. Whamamawhai me potunga e polisi e maho inga ke toi wāofi mo whingai a kiange ai ngahi kūpu whikau a ki i mātu a tai whānau. I ana tonga ngai kina e tō utupu i a ngai whaunga ke whangata e tauna ki tai tongani. Pea whaawa i he ahoni ai konferenisi a ho eua o e kau ofisa komsoni o e potunga o e tamate awhi. O kuta iepe me ngahi o ke he anaiangi pe he whoki ta wakai ki he whamuiwi taha me malai o e sipoti. Ko liri ani polu tere me wakai ko e ki he whakai ki. Ko tuku mai whaatokanga me tare ki tai wakanimatangi ko ia tonga o whaanunu. O gei e whaafuafua ke mahina e tolu ka hoko e honge vai a tongani. Mātunga eni me he sisi e vai oha ko tāna ki i e whunga e whanua. Senoni tatu i vai mo e whaikiki. Ia polo kalama televisione potunga e meide ka koe waa whakaimatanga tonga. Nei whamala ala e tale kita o whaanunu o tau ke lele atu eni e wha i ta umomoko. Pea wanga meheni pe ia ke sii ai uha. Ka koe uhi koe mahina ko me mo sune. O me me koe ngo mahina e o avalisi ke lahi ai uha. Ai na ikai ke au ai uha ke avalisi anga maheni. Nei whamala ala whaanunu koe avalisi anga maheni ai vai uha whaamalawa ke tānaki o i he mililita e te au. Kana e tānaki pe e mililita e wanima i he mahina ko me, pe a mililita lewa e tolu noa i he mahina ko sune. O kutuku atua he ahoni e whakatokanga ki he kotoa pe o tutongani ki he halala a pe ko honge vai. Ia, te whutala whatata pe hange ko tonga tapuni. Ko e ongo mahina ko e ni utoton ke ofi holo e avalisia he milimita te au. Ka ko me, ko e milimita pe ia e wanima, ne tau i me, pe a ko sune, ko e milimita pe tolu noa ne tau ai. Aia ko tau sia tau ria, ko e mawahe lahi am he avalisi. Pe aku oswai pe ki tātāna ki holo ngahi whamatala pe me ngahi sektoa pe ngahi community. Mahina pe ko si kamata pe ke ilonga mai ko si ngahi sima vai ko maha pe alu ke maha. Ya o te whai pe whak pe mo tokanga lahi ki he otomotu hapai. Ko hi ko mahina ko ne ko sune ko si taha ko uha ko ne to e o tongani ko hapai ko yang maheni ia he tu ko tongani whakalukfua ko otomotu hapai o si taha e to e uha ya ko hanga tu ko ke ngai mahina ko ni ka hoko mai na ke lave mbe fok selu ko na ke pehe foki utoton ke ofi halo pehe avalisi pe ki maalunga pe ai i he alat ko ni ngai mahina ko ni ka hoko mai me akosi ki o katopa Mahina foki i he ngai whatala noa ko whakahoko ki ngai tōku i kolo, ko lahi apite ngai apina foanga ko kamata ke maha ai ngai sima vai. Ko i tokanga, ki he kakai o whanua ke tui whapotopoto iange ai vai i lorotongani, ko i hui ki ha taimi lolo e whiema wai ai vai, pe atu ki i lahi mo i la a. Ko os mahina ko mahina e ua koni ko hiriange o maulalo e uha. Pe te tau hoko tatore he whi mahina e tolu koni ka hoko mai, ka pau e nofo halope uha he avalisi, os mahina pe ia e keisi isi ipe me i vai. Hange koe whokasi kona ko ke tuku mai. Aia, o kutoton newa ke whaha tokanga au pito ki ai, i he taimini. Ke tatu te whito pe ki he no rewa i kone ngahi vai inu.
ma ko me ta pota be ke fa to kanga ki ai ko ta fa ko ya ki he vai no pe hoko dai pe ai pe mo to kanga ko ke ngai ngau ke ange ko ngau mo o me ko ia ka ku o anga mahini pe e fa poto pe me vai pe tau whenga peke tau tānaki e ngahi uha katoa pe kulawa ke tō mai he whai waha taimi koe ni. Mahino foki ko osle koti e hewa awakai matangi atonga ai ongo niwa ai asi koia e wesia o la ala i ngai mahina ki mua pe koe mahina ko me pe akulolo tonga ngau e atu kia ofisi whafonua kuna toka ngai kina mea whatupake pe nimo ke siofia ka vingani na malawa e puli anga o tokoni Hawaii ki he ongo niwa. Mai ongo ngā leitio me televisione tonga ko osnoli tātu i vai. O kutoka ngai potu ngai polisi ki toi whamalohiangi e he mātu a tahi whanau ki toi waofi mo wheo ngongoi, ho nau wamu e nau whanau. I kai ngatai ka ki whingai ake ngai kupu kotoa pe ke whangata ai palopale mai tauna kita. Ko e hiri ene mahino ku ki hoko mai ai hoko i palopale ma koe ni ke tau tupu i he wā whakakau me a whasosiale. Ko e whaamu ke toka ngai kina ke toi aange toko taha kotoa pe ke whamaho i ngā ia mo uhi tau whanau tau tupu mo i ka kai whaloku fua. I he whamatala e pule polisi ma olunga pitanga nuku alofa Filipe Fifita, o ku whie mao ke la langa e mātu a tahi whanau ho nau wāmo i nau whanau ke toi loloto mo mālohiange, ke hui ka hoko palopale ma ke whanau ku nau ongo i pe ku nau tau ataina ke vahe e nau palopale ma ke mātua. Nā ne pehe ka whaamu ke whamahino ki whanau tau tupu o i kai ko ha whaunga tau tonu eni, ke whangata pe solova a ki ha palopale ma i he nau mo ui. O kage mau whaafu loto lahi ke whaihano tālanga i o e ngahi i siu peheni, e ngai taim peheni. E kohono hinga he wha iai taimini, kage ke sai koe kohono whaahinga i ko he tau whanau. O hanga he whanau ia o bea ngau e ao ngaki ai whainga whunga koe ni, koe solova anga e nau ngahi palopale ma e nau loto mamahi, o nau whaamiri, o nau api, o nau ngahi kaumea, o nau ngahi kau ngā ue, kau ngā whono ngā. Ka koutui koe maha koe mea mahu inga ia i he hono whie mau me ke whaitara noa ti he kawenga koe ni. O ku mahu inga ke whamanatu atu ki he kakai e whonua, mo e hakotupu e whonua. O ku kai koe whonga to tonu en ke solowak ha to paloparema. Ka paua ha mea ute whaingata iai. O ku lahi pe e ngahi whonga ke tokonia ke tau ngahi paloparema. Ka paua ha tau paloparema, o atata pe potu ngai polisi he taingo toa pe ua wha ki ataha pe tangata pe whewhine. O ku whemau ha tokoni i he hano whaingata ia pe ka whainga paloparema. Ke hika pereperenge se ka vingani o whaamua i potu ngawe ki mātu ake puke ma o pe whanau i api. Tala noa mo ki nau tolu, e ke tō ngai nau mo o iogei nei ha palopare ma ku hoko, o gei nei ha mea puputuai ho nau ata mai mo nau whakakau, pea whai mo hono talatalai whale mea ko naki ke o ngoi he whanau o kukei o whai pe ki nau tolu, pea i kai pe ki nau ngoi o nau li e kina ia taimi. Nā ne pehe koe ngau e lahi au tutonu ke whai ke solova ake palopale mani, ka ku whie mao ai whengai ake ngai kupu whikawaki ke whangata hatoi hoko e palopale matatau i he kahau. Kei ke huk whamanatu mo tapo ai potu ngā e polisi ki he tau tupu me ka kai o whanua o i kai kua whaunga tutonu eni ke solova ake ha palopalema, o te tau ai pepe koe ha whainga palopalema o ku hoko ki ha mo oi i whawhoi tui. Nā e whaawahi pongponge ahoni e eki ministāle ole o e potu ngā i tamate awhi mo e mea whatupake sa miu kuita vai pulu, ai konferenisa no whai kau ofisa komsoni ko ia potu ngā i tamate awhi. Vai whanua tu pola mo i whai kiki. Ko e konferenisi hono wha eni e kautaki e wā tamate awhi ku kau mai kei i he ta uni. Ai kautaki ngā ue mi he wā akotoa he tamate awhi toha tapuni, mo i ngāhi tūku i motu ke whahoko e ngāhi alelea, mo i whotu upalani ngā ue ke whahok whatongia he potu ngā ue, i he kamataanga e tau whapaanga whoou, wanoa woua, wanoa watolu. Ko e kaweinga e konferenisi o e ta uniko e mateu teu mau pepe mo whai ho lelei taha he ahoni, ka kei kuna haola lelei he kahau, o whamala ala ki ai e komisiona e tā mate awhi Viriami Tuihalamaka.
Ka venga ko ini nai fai pe ai sio ki ai, pe mo e talanoa, pe mo e kautaki ngā ue. I he mau inga, ai mateu teu. O ko taha ne ngahi ulunganga, te fito ai potu ngā ue. Ko uhi, ko nā tula, mo ulunganga ko ia o whatongia, ma whatugituki. O ku hiriwhaki mai, i he uma ko ia o kautaki ngā ue koe ni. Whakatatau ki hono lao, pia mohono tūtū ni ngā ue. Whakafuakawai ki tau tolu, tau tuku pā, ke tau whakahoko e whatongia koe ni, ma e kakai e whonua. Pau koe ai o kumahau inga o pito e mateu teu, pia mo whakahoko ho le rei taha. Koe ke pēni ke whatongia ke whakahoko pe, pe koe koroa pe ke whakahoko. Whakahoko aki ai lelei, pau te tānaki mai lelei taha. Koe hā ho o iwi, mālohi taha, o singa māri e, whia mau ke whakahoko aki, a ngahi whatongia koe ni ki he lelei taha. Ne te pehetu i ala maka koe konwhelenisi koe ni e hoko ia ki te whamamawha ia i he tutu uni ngā ue e potu ngā ue, mono ngahi whatongia ki tau whapaanga koe ni, i he mahino ku ke i ngā ue atu e potu ngā ue ki hono wha ue palani ngā ue tu uloa tau e hongo folu ma ai kaha u. Tau lolotonga whakahoko foki ai ngā ue, ai potu ngā ue, ki hono whau o ha palani tu uloa, tau hongo fulu, ai a koe, pe koe strategic plan en, ai potu ngā ue. Pe o mai e ka veinga koe ni, whakawhenā pasia mo ngahi palani mo ngahi whaututu ngā ue koe o palani ngā ue koe ni. Ai mateu teu, pe au whemau ke tau ngā ue i he ahon, kai lava, ke mau hano fua, o kulelei i he kahau. Koe ai i he konferenis koe ni, te tau toi wakai ai ki he ola mo ngahi au sia, mo ngahi ngā ue nai whakahoko, i he ngahi tau whakapaanga ko osi, pe pehe ke ngahi pore mo ngahi whaingataa, na tau whetau laki mo ia, pe koe hārewa e ngahi whotutu, mo ngahi palani ngā ue, whakalakalaka ki mua, e lava, ke whakahoko e he potu ngā ue, i he tau whakapaanga ko ia. Kai ngā tai, e hoko e konferenis koe ni, kono toi whakamahino, mo whakamamawhai, e ngahi tūtūni ngā ue, ngahi policies, whatongia, pe koe ngahi responsibilities, e ngahi kau taki ngā ue, i ngahi waataktaha, pe koe kau supervisor, koha mea ke lava ke toi le leia ngi ai whakahoko whatongia. I he waa koia o e tariui, pe koe fire suppression, ke waa ki he community safety, hao mo e malu koia o e kakai, i he whare i mo e ngai whakahi ehi, i he tawhak koia e ako mo e whakalakalaka, i he tawhak koia o e ngahi ngāu e whaka ofisi, ki he potu ngāu e whakalukfua, pe mo e ngahi waa kotoa pe ai potu ngāu e. I he NPH ia i e whingai aki he konwhelenisini ai potu ngai tā mate a whime ngahi hoa ngāu e, hangi kai waa apalani whawhanua e office pale e mia, kai komsoni ki he kau ngai whapure anga ki nau tokoni ki ngahi palani ngāue me tūtu uni ngāue me whahak whatongia ai potu ngāue i he kaha o. Mai no whoka taha e palani ngāue e pure anga ki he waa ngāue e tā mate awhi, ko hono whawhoki mai e service ngāue e tokoni whawawave i he ngahi mea whatupake e pe koe ambulance. Aine mea gei e ministale o le o e potu ngāue sa miu kui tawau i polo, o hoko atu e ngahi ngāue e pure anga ki whahoko ai palani ko ia i he kaha o. Ko e konferenisi ko i niu whahoko i he senta whaoni lua. Kai ke he ko kinau tolo e kau ofisa komsoni e waa ngāue e tāmate a whipa me mea whawhok whaaku nau kau mai ki he polo kalama konferenisi ko i ni ko e toko wataha ai a ko kinau tolo e ko kau taki ngāue pa me he ngahi tawhaaki he kehe mo ngahi waa ngāue ai tawhaaki ki he mea whawhok whaaka pe whoki ki he tāmate a whi. Mai ngonga le te o me televisione tonga pa me he senta whataanga whaone lua ko au whaiwhanua tō pola. O gua manaki ke whahoko i tōna ke wiki ni e au hiwa solo opera anu sila ko e Lexus Song Quest i he tauni pia ko whili i ai matapole tonga hiwa te noa ko e ko Filipe Manu ke kau i he toko ni matu o gimu ai e whiahui. E sivi i he kau whamau e toko ni mako ini i he ngā hiwa solo tēnā whakahoko o toki whili mea i kuna i hiri ai whiahui. Alice Tupo mo e whakaikiki. E fia fi pe a ongo i vane
E sivi he kau whamau ai toko ni makwe ni, i he ngahi hiwa solo koe tēnau whahoko o toke whirime ai kuna i he hiri koe a whi au hi. O ki ai fōki a whainga malie a Filipe ke mui i hala koe kau hiwa solo opera anu sila, hange go Dame Kiri De Kanawa, go Dame Malvina Major, peheke a Soul 3 Myers amitai pati ai ana eko ki nau tolu, na nā wikuna koe whi auhi Alexis Song Quest, pēa o kukei toki mua pē nau ngahi hiwa i mā bani. E kau whatahato a Filipe me toko whā koe ko whirike nau kau i he whainolo koe whi auhi hiwa solo opera, ki e taoni ko Felicity Tompkins, Emmanuel Fonotti Fuimaono, Sarah Hubert, peheki a Amelia Berry, ai whahoko i whi auhi i sentā koe i weninga toni koe Michael Fowler. Koe hiwa koe whahoko i toni mako ni ko pau peke nau whahoko hiwa e toni i mai e Terence Dennis, peheke toko ua koe tēnā solo kai toni i mai ai Kawifi Orchestra anu sila. I hiri koe whi auhi e ui e pēa kau tōki moa e pule whamau, pēa koe whi auhi koe Alexis Song Quest, nei ka mātai e tau tā hiwa ni mau no, pēa nei lahe ngai whainga māli koe ne whaatā mai ke kau whau hiwa lelei koe ia kei tau tupu i Aotearoa, o nau toi whoki mai i hiri koe nau mālo lo i he tau e whā me he polokalamani. Nei teki peke a uia ki ha taimi ko o sea ui pale koe ki kau tuki mua taha ke tola hiwa mano ni maafe i he whiauhi i he pōpe e taha. Koe taha whoki ai whiauhi koe ni i he whiauhi lelei, e ukoko e koe ririu mo ui ke ni ihi koe kuna wikuna ai whiauhi, pia koe tū koe taimi ni ulotonga ako a koe toko ni ma tuki mua koe ni e nau ngahi hiwa ke a u ke ao toko naki, ko o si ma wholofola lelei hano haia ne i koe nau ngahi le o mo whakaongo ai pe ko haite ne unuhi ai pale ulua ki. Ko Filipe Manu Foki me koro motoa pena ni nofo pe e tau ko o si i Bern, Switzerlandi o kau pe i he ngahi whiauhi hiwa solo ko ia ai Bunen Bern, pia ko ene kau ko ia he whiauhi ko ni Alexis Song Quest, no donga ene malo lo ewa ko ia ki Nusila. Kua o si ai Foki matai tohi o Filipe i he musika, ai a koe bachelor i he musika, pe he ki he postgraduate diploma ma alunga mi university ko ia Waikato, pea ane ako whatahai mo Dame Malvina Major. Mai ngonga le teo me televisone tonga, ko au Alice Tupo. Pea ko ngā una tu ene wa ki mea tako ni e potunga i ngowe mea tako ni mwe wa a kau ke whamalohia e nau lao ki mea tako ni pe Food Act 2020. Whilawe i mohono kei whakatawa tupe ngai koloa o se hono taimi ngai aki pe expired i hi ngai whare koloa. Ko e toka ngaka uhi o ku kei hā mai pe lahi ngai business o ku nau kei whaho ko e whahinga urunga ngai koe ni. E whamatana tako ni pure lahi e wa a mea tako ni isleli aho lelei, ko o si tātu o lahi e ngai taratara noa ko nau whai ke ngai business i whikau ake mo e lao ke mea tako ni. Mohono whamala ala o e ngai tūtu o ni o whia mao ke nau mui pau ki ai whilawe i mohono whakatawa atu e ngai koloa mea tako ni. I e lotonga ni lewa o ku nau ngawe atuai ke whamalohia e lao ke mea tako ni ke whapapau i, o ku mui pau mo i kai tarangata ai ngai business i ki hono kei whakatawa atu e ngai koloa o si hono aonga i he ngai whare koloa. Kone tuku koe he kai mini, wana tau ke mau ngawe, ko o si lai pena i consultation pe mo ngai business i, pa pe ngai ke kau mau whare koloa. Pe koe mau ho atu koe ni e kai mini, ke mau alo rewa ki he Spotify ne, pe kono pamata ke mau ili pake pe ngai tau tea ki ngai business ko ni o ku ikai ke nau hanga o mui pe te ngau comply ke ngai ke mao ko ni ai ki waa ko tui pe ku o si taim lolo a pe unga a hono whamala ala na hilao ko ni ki ke kau business ni kau clients pa ku japau taim de ka te mao tolu ke mau hanga enforce ai ka mau honga pe te mau pa ke mau enforcement e mau uno atu rewa. Paka hoko ngai procedures ko toi ki he whanatau ni lao, e mau tok haupas rewa o apply na tautea. O ku whawafua ki he pāngai taha whiki o lunga ai tautea e hiri whaki ke ngai business i pe kau mao whare koloa, o nau kei whatawa atu e ngai koloa koe ni. Neonga he whenga koe ni ai waa ngā ue koe ai mea toko ni ki whapau e ki kei whatawa atu e ngai koloa,
I he whare koro ai o se no taimi ngai a ki ka kunau kei whamanatu ke ka kai e whanua o ku maho inga ke tomu a whapapao I maupe, ai kolo ko manaki ke whakatau ki mua pe ke toki whakatau. Ko e tokanga ko hio ki kai to tonu ke toi whakatau atu I ngahi whare koloa, ha ngahi koloa ko o se no taimi ngai a ki, ta te whito eni ko ha ngahi maha ki malawa ke mao he ka kai e whanua tupu me hono mao ko ia o e mea to koni o se no ngai a ki. Ko i ngahi ngongo whamuita me mala e sipoti e hoko mai o ka hili eni whahoko atu ia e sinoli tātu I vai. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koloa PDH. Whamalo e toi tau kei whiao mai, wakai ko ia ki he whamuimutaha me he mala e o sipoti. Me he mala e o net polo, kua holoholo I he timi tala a tonga ai lo I mata e tonga kotoa manako ki he sipoti. Hili e nau whamahino ke mata I tofe ofisi, o I kai ko hanau api tuku hawe I kuna I honau kerekele. Ai nei kuna e timi net polo whafunua a tonga koe tala a ke kai koe ni mahiwa ki o wahiwa a fisi. O ku kei whehu ia e kau poupou e timi net polo whafunua a fisi, ai whounga o ku ngawe aki e timi tala. I he wa inga whetuotuani nei mahino ki fisi kotoa, koe hau eni o e whiauhi I Australia I he konga ki mua o e tauni, pau I kai ha palafuia I a hurita veve mo ene timi. Ne onge whawhi atungia e timi talitali ka na I kai toi ngau whe sniper e misin whakahua e tala I unik palavi, me he toi tupangi e kolo e mata I tofe o take a tongani I he kuata uruaki, a ke kai koe tahanima ki he tolu. Pea ka kato e konga uruaki o toi liu ngai poini a tonga, a ke kai koe tolu whaa ki he valu. Lolo tonga ni ne fiu tafi whaingata he kapteni a fisi Alisi Nakiri. Pea hange ka siwa mo amanake whaiako a fisi, huna isi roko ura, o toho I mapeke o se nine ngali tutu tauwha. Kai pango, koe whawha ko ngatahi a Chakwa Simpson, ne langi tu ai e tau kei mo I kuna se a tonga kei pa mamani. I he teim tataune sila e pe tonga I kuna o hange ko kao mo tofua o laulau maile pe maa o lunga o meme whakalaka he mo unga o Valesi. Pe maa o lunga he tolo, o taku koe koula e tau noa e wā mama o e he pepa tohi kai, pea ke ianga moko moko pe he koe manpuna whakaufu ofa kai anga moko moko. Ki mua e tālunga a tāla, pea mua mata I tofe ofisi ne tā I he otomotu kuki a Papua New Guinea a ke kai koe ono ke whāwalu. Kai ke he hanganaki atu ai timi tāla ke nau whepaki mo Papua New Guinea I he ahoni I he taimi hawhi ai hiwa, pea whitaulaki lewa mo otomotu kuki a pongpongi I he taimi hawhi ai whitō. And Koloto. O sipoti mga tuunga I hanga lele kau taha Pacific Timber and Hardware. Pea ki mua pia tau mawai te wakaingi pehen ki ngahi ulo I o ngongo. Ia I whakafuafua ki mahina e tolu ka hauko e honge vai ato ngani ma tuunga mea sisi o e ua kua tō ke whunga e whunua whakatatau ke awalisi anga mahini. Whapapau e me potu ngai polisi e maho inga ki toi vāo whi mo whingai a ki ange ngai kōpu whikau a ki. Mā tō a tau I whānau I hana toka ngai kina e tō tupuia ngai whaunga ke whangata ai tauna ki tai tongani. Pea whawai a honi a konferenis honoua o he ofisa, pea koe kau ofisa komsoni e potu ngau e tamate awhi. Ko e kakato e pea mo ngahi ngongo I he lea whatonga me le te o tonga o raki mo e wakamafo ki televisone tonga ki e hawani. O kei whakaamune a taki kotoa pea ngahi ngongoni ki roto whali kotoa pe. Whamalot ku ke tau kei whi au mai ka mo mea.